Baka Micin sponzor Klanica 808. Dobar dan i dobrodošli u 662. emisiju Gore dole po Balkanu Srbije. 662. put pravimo nešto lepo, dobro, po ovim starim, dobrim Baka Micinim, Deda Svetini, Beogradske maj mesec, vetar čarlija, sunce sija, mi smo bili gore dole po Balkanu, šetali i rešili smo da napravimo nešto slatko. Baka Micin i Deda Svetin beogradski krem od jagoda. Potrebne namirnice: 300 g jagoda, 250 g slatke pavlake, 2 belanca, nekoliko kašika prah šećera shodno ukusu, kesica vanilen šećera, mleko i piškote ili drugi keks. Imamo šlag, imamo belance, piškote, keks ruski, jagode, prah šećer, vanilin šećer. Prvo ćemo da umutimo belance. Lepo penasto. Lepo smo umutili belance i sada da umutimo šlag. Dodali smo 2 vanilnih šećera i idemo dalje. Ćemo još malo prah šećera. Sipao se ovde prah šećera što ne mogu da uče kašik u teglu. Sad ćemo belance da dodamo u šlag. Vidite kako je belance. Pogledajte kako se ga lepo čvrsto umutio. Božanstveno, kao za šnenokle. Ovdje imamo 300 g jagoda. Sad ćemo mi tu da dodamo i neku jagodicu. Jagode ove godine je malo skuplje, ali nema veze. Znači kako kaže, nema veze za Engleze, nema suze za Francuze. Ovdje ima 300 g jagoda. Teo Srećko drpi jednu jagodu, ovo nisam dao zbog merke. Kao šatru, a posle se naljutio, nije to da mi uzme. Znate, ako imate na pijaci ulupane jagode, onako zgnjeckane malo, slobodno i možete i njih da uzmete, to čak da pače sa šljemom od jaja i ovako, to će biti jako dobro. Možete da ih
na blender isečete. Ovdje ih izmuljate onako na blender i sa štapljim mikserom. Ja volim ovako, ostane neki komadić jagode da može da ga grickamo. Znači, rokli smo 300 grama jagoda i da ih smuljamo. Priprema. Umutiti pavlaku pa dodati šneo od belanaca, iseckane jagode, šećer po ukusu i vanilin šećer i pomešati. Na dno čaše poređati piškote natopljene u mleku pa sipati krem i ohladiti. Možete dodati još neku piškotu ili drugi keks.